bathi uthini umsebenzi uyofeza amen. uNkulunkulu akayiqali into ayishiye endleleni. Yiyamethemba owaseKalvari. Ngasimalo kunjalo amthembonulele. Bathi akasenampilo kanani aphelile nje ngaye. Wena kule 2 days le before Jesu avuka. Bona ucabanga ukuthi babethini labantu. Bahleka bakukali lena bheda. Kudala sintoni awuthi yanishasha ayikho lento yena. Dala nje simtshela ayikho nje lento yena. Ufile phela. Mvuseni sibona ukuthi lento yena iyasebenza. Enabacabanga asikaze savusa umuntu Nkosi yami. Should vele lo muntu ufile. Hopeless. Nikhona uNtanda. Kodwa khona into ekhona uNkulunkulu ayenza. Nikhona. Mangabe usulapha eseqede ngawe for lento awehli akukrashela yona uyafika uyaqala anyakazi umuntu uyambona athi anyakazi athi anyakazi athi anyakazi babona bazoyaqala uyasukuma awusukumele kuphela khona sakaphefumulele esimeni sakho engigama lakhe uKristu loyo okungenela uyafika aphefumulele babona sotheba ne sangibuyele egemeni manje ungawazi isihlobo sami noma ngabe uphathe egemeni uzobuya uzofika esimeni sakho afika izitha zakho zizothi abanye abantu bekuhleka bazokushayela izandla besingeke sakhothamela uJesu mangabe akayanga phansi nawe khona abantu abazokukhothamela kade bekuhleka uphansi yakho come and bow before you manje abacabange ukuthi they can bow before you. Mfethu maneshi bengivayile esemdlala eThekwini yabo